iti summer season. Natitimpa kaamo ni Tourism Officer Ayan Raquel. Kahit sigon yung kwa na, posible nga umabot pa dito iti 20,000 ti individual nga sumangbay nga magapo iti pagilan na Pilipinas ken kasapay iti Balasio Taaw. Nakasagana pa ngamin iti probinsya para iti palarong pambansa 2025. Ano sa dinukat tagsasarunod iti nagdudumapay nga aktibidades iti probinsya. Pakaramanan pa iti Miss Ilocos Norte ken dadumapay nga events dito'y probinsya. Refurbishment tayo, naging signages tayo. Siyempre yearly na effort tayo dito habang isansarahan tayo na mas permanent long-term signages dito sa kalsada tayo. Tapos na makita tayo di panakailan pas ng road widening. Mas appropriate na signages i-target tayo. But right now, augment tayo, temporary signages, and syempre na yung coordination with all our tourism facilities. Also, at the Tourism Ambassadors Program tayo, although nakafocus tayo di nathaan na yung Holy Week, but also itaros tayo to dito yung bulan ti Mayo, kasi tayo di ang pasangbay di nga bisita, almost 20,000 at once. Ako, sa mga pag-ibigan may ito para ito talagang pagkabansa. So it's quite a busy summer season for us. Extraordinary. We have our Collector Fiesta, the Holy Week, and also aktibidad. Mangnamnamang met nga nakatutok pa iti Ilocos Norte Police Provincial Office ken Metro Ilocos Norte Council nang nangro nakadigiti sa Mangbay nga nakadado nga transportation sector pakairamanan iti bus digiti private vans ken dadumapay. Naka-ready meten digiti gudo mga hotels iti probinsya ti Ilocos Norte tapno mga akobodar kadigitoy nasurok wenno kumurang 20,000 nga bisita. Damag manipod iti Ilocos Norte Tourism Office para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.